omanfo ne ne omanfo ne ne e won sentrefo fa okiem #defend media freedom GH and sentrefo do kwan etu akaso enam no kwaredie enti for and sentrefo fa odie e #defend media freedom GH. Sentrefo of Ahudia, what's omanfo ne ne e won sentrefo fa okiem #defend media freedom GH and sentrefo do kwan etu akaso enam no kwaredie enti for and sentrefo fa odie e #defend media freedom. Yada say yemo akwa babie mu ache Adom TV Badwam dwumadie no eso adwoada de kosi fiada nonum empemu na yabase Badwam na dwumadie no edidi so wonwontuo mu na ni ta ekote guaba de nkranhye ne bebreye na fe kase no abefem na fe yakobre kitua bi abade de obonkrata no ne online de nso aka ho ne ewi agudie mu nsem health tips ahosepe interviews ahodo bi asemide campaign sempensemu ne de abroad no ene yemu a efre se Badwam a ye ne team ena eye adwuma ti yemu akwa aba fe na de afidi no ato ha de edu so no eye de obonkrata no de abade ene online de wadaroma na ye de asombo ene owura asante da ko ene gina mu e wo ha no pe be me na me mu ache Hey. Need to hear with you, sir. Buza said, "Dear." Timusa, I saw just. I saw just one, sir. If you haven't gone in the screen, and yes, sir, unim. Onyame na Adom John no ye ti beto mu na na certificate mu no. Wa tire bi order. What na beto mu pe ya? Meka kofo dia so na meka chiwe. Ma menye le som maachi. So ya masere ma. Maji osu a. What na beto mu da compound house. So what na order? Also na o chiachi o compound house na pa. Wo be hu anima hodo epipi fi adan hodo nim nyina. Ebi omo ndidi. Matna bantma. Omo ndidi. Omo ne omura eja afam anadwo ntokwa ne kasa afam anadwo no omo so nyina light be no oye faster dodge because ya jiji fi o nyina aka ono nko a eti enye joke oti compound house a whole university ho na obetimi da sense eja so na ode co-port no wabom papa na ehuru papa du twema woze bibi ye ma oboa ode koka gare na ye eba no they are pressing me ko achiro oboko because ye hu se tutu bi afre we mama no mo mu dia na compound house mu konkoza no compound house no ka am say wo kano just a floor ho keke de to aso abansuru mi emu na mu sane be gufu ori da igwa da gopo kaya o suppose un tire bi mu da and then the compound house my boy skills no apartment you know what the apartment o see compound house proper kitchen ba ko ni egumo me ka na mi shop bantu me kai pa na me kama benka me nkra bre ka bia me call me auntie ho akoma bi na me kotena no ho na ye nkra na MC ko bo nkro wo mami bi edo abo na me amenka de but am say ye we nyi no ho na ye siesie ho compound house na mame no ba anwumre ye so ne ye me dan tem tem say be 8 ho ba bi na mada ti me ti ya ne say ye fra me ye boye prunimu ye fra na mame na ba che say me sorry e me pra ba bi am ye fi no compound house na che say me 8 na mada na afi no no aba obeye aduan na say wow enti onyame ndumo bia o onyame na do time I saw now toilet and bath a good time I saw na pra compound nim na one pra na wo onipa no ko etwam a edua o wi sokodua ne akutia bi o de betwam na one pra no why be na dem say ni ho na de so yeah and then na making apartment you know both and the washroom ni kitchen wo ho but na ye na use one kitchen and then am pedi ka just be bia say because reception is about front desk executive you know watchman security Come on. Yeah, come. And how far for ya director of then sound engineering or your camera is there be a site everywhere.
yeah DJ ni yeah broadcast journalist is the mo chire bi o eye pa ba ya che obia nsuo nto wo ho a hwena nsuo nto wo ho because nsuo na boya bi si anope sa nyame nsuo no hu nsuo no aboya bi si anope ye kase yeah wo eastern region there e shase be 345 e hwana msi ye rade we the country Kofi Ampani so on frame na make me bridge na bu yi na e ko bi fi na achia na Kofi do ka say o bridge ko abu o be fa say o mo fa dispatch em na no be fa o fi o mra eti o bridge abu o bridge mu yo me director Kofi Ampani mo aba adwuma ti je mu 345 na ayaba asu bidi ntuma kuru mi ho sa na do dey ready man padu frame yo man padu frame na so no one is just on it's not on TV so sorry one we akojo for sorry it's only to talk to Sadia it need you no mo amana na biribi da me car so mo disika brewa manage it well for them omo ka se jiro man na mu ye bibi o Ghana ha manage it well for them the kind of awona omo na mu di ye adwuma to ensure say yeah wo fie ne ho betoye no so nya sa konya ni bia no bi di ade brew se jina na namu ye mana me so hwe na ye di ye mana why ade achi onyame di adom ye the den say once onyame di ene adom ye no it means there lot of positives in women na so positive energy ni je na jai nkugu sem na de bia da bambu sem o ka ka chawo if is abri kopem say non kono ba pound minute eye aduonu enum eye minu mi nyina asede si adwene Ghana ho ma ne kodum pempen so se edu e de bedwam e wa Adom TV so nti ene headlines no work ama online so aba kama mba so ampadu fa me ko eye ade ba ko maka se ye no de ye count down ye be ka ye ho se ye nya otamfo ye nya okurawo e na akurafo okura timi tira didi bom ye bia kama ye sentrofo ne de obofo ye adwuma ne se de papa ye be ka de nya nso ye be ka tibiri bia da ne se ankwa amawa ana to bi na ankwa amawa enhu ye se otamfo ana se ya mamboyefo ampa edu be bia ne adwuma no e bia ne ye ne ye bi ne ye kasa bi sinto abem enu ntina mframa bi da ho ma ye se ana akonya bi da se biri bia ye nso ye be kosa tibia ne ne ese agitum ne de che opaba iti esre hu sentro ni se ana de obo ni se oye onua oye wadamfo oye your partner to ensure se be bia wo bia na han e be den e be toho to ne me ya adwen sa dia ka se me gitum se me ntaatai ana me mmro ana me nkasentia sentroni ana de oboni me da sa no pen ye wie se na sa kokudo na de kosa Ghana ho nkomo na de kosa e no fa ba bia wo se election event no e mo e won me chodo election bi bia build basa di kakra e maye mfa onye scapegoat so tie fia mankwa e maye mfa onye scapegoat because ositua and now kwashe simba akwa one kasa crown say ni sika ti so osmosis mu dia e si range no your 9,000 your 18,000 your 25,000 your 4,000 asia dia ti so osmu dia no osmosis mu dia no ene be 1,800 gra no so okika be coins be 6 bu mansa no wanya political parties na be ja wako onsa no e kan ko wom say dia ano an ye wie okwa aboso kan okokokompe okoswa magazine asa ebi ni ho na wo no sebi nyan mfa sebi ukra wo ye muwa wo man Ghana mu no ana da asen na ekro bi sukra de sebi wo to chim hokra no pay attention ba ha no kra de ba bia wo fro kra de akwa adwuma no kra no ya ma o sa akonya no kra se bi wo ti ya mu aboa ye ho ne nkra ye ho asema me Canada we corruption grows when the press is silenced ketase se epeja ne mu papa ye ka ketase se nya sika nisa da bi yesu ne ye ban bebre enya papa kwati kwa adwuma di yesu ase dwanyina enya papa se ye tata sentrofo ne de obofo ti enka ya no ntumi ye hukura me enka ye tata ya omamu no nyina no we stand to lose esum beduru yen esum du nso a wonanti sum a wo hwe ti wo abo ze pim no apim we iti enya de papa ti yesre mon kai se mone sentrofo ebegina mone de obofo ebegina na bibia ti bako kama e de amawo na masa kai on so se afia ayi ye kan say na no da o se sectoral debate no on akwan no na nipa mu ka se yen san famra biem because o se o mo percent ka
ye gina so yie na the be other parties major ones the two no omo so omo ya kwan enso aban bi aba o so oguso ye kwan e die no be omo so omo tese it is ikaso idea sha kwan nim nyina no still ye guso ye kwan aha nti e ho nam ka job maybe contractor for na say no mo engage sisi because yen ko tata aban we and aban bi contractor for na juma bi won ma ye no NDC breso enne sa kwan nyina agiegu ba almost you blame me almost say before be ba contractor na hwehwa so oh enne nkofo ni atitu ma obi anya contract 20,000 na wo kwabna me na me ye cameraman wa contract me 20,000 ma charge wo wo ma yi nyina so afi e beba for approval no na 40,000 kwabna na so de ne de atoso nti wo no say yes wo nya adwuma bia wo adwuma wo ya say wo na wasa wa engagement won so the percentage atoso na de nka fa be kakra bi to so mpa bum wo no uchem ne pepepe mi wo nya hwe illegal money na koso ba bia o ba bia ye tu o ba bia illegal money ye tu o ba bia wa charge 30,000 enso be ba no ye ji 60,000 galam say e ko ba say no na onwinwi because he can ye betete so sa galam say nti enwo aniema na ode beto galamsey on shada nto ne eme so won say hono so galamsey appeal illegal galamsey was appeal on bia so dey won ene agency kwa me ba na mate agency for so beti atuen o say agency enye agency yeah and o ma sha say put it freight forward o ma sha say me tell so ma sha say na you for no so much workers no so ma wo say dey bia o mo share no kokko say ni mi twam ko basa o chna but release free much o mo authority bi say ajubere wana yeah ono mo kasani ade but no na ya na ha adwen what the beba say but and reflect I saw most no and I'm bisa say na mate say ba ko bisu dia ba concern aggrieved teachers their situation na amuzo market it is would be for brand it will be a tie election na soon because only say what there one farm ma ye 20 yaw Daily Guide say Akufo-Addo receives Global Citizen Award anima 39 NDC protesters caged and remove more them just 8 October nyina no yes say ese we say e basia inipa binim no be ye tutrasem ne e manage nyina ni ntutu ye hofo no scapegoat no sebi aboa bia obenya hofo so ama wodi de mesremo we ne abasia ne monti ase esem panyfo trase quickly na omuni omukasa na bibia obia mfa no ndi na obia me ka tze Ghana nim ga otititem I don't know ti am go through this because of elections. Ahansuanim Kasiya policy FWCSC clarifies closer concerns, calls for dialogue. Anna Menchia South in Sonometi said, Kota Shesef, Yenyi 584 voters from Menchia South, a year Abato Engumanum. The custodian, so major boost for fishing industry, as Baumia promises solar powered outboard motors for fisher folks, and also was Ewa Hanum say. And Zambia Energy Board studies MPA's operation, and the searchlight. Hey, can crunchy me chia lawyer. We won't even be a kind of such like me chia. But it's all independence. I'm part of. Oh no, independence now. Independent now. Hey, that's what you guys are. Oh, that's what I call last 4 years of calling. Lawyer can crunchy. Good morning. Responsible or irresponsible pledge. Police caught for chiefs. And wasem ana the Daily Guide the Daily Searchlight there by Yasim Musa. Republic Press is to say Ghana's food security intact. Dr. Brian Champon, a great minister, and I catch you obey you do announce them. The other how be any be beyond and I'm come 39 unruly protesters cage and what's them and Makayam Pemba Sabasay. Yampe Subaya etra a share. Iti meaning say BBC beam. Oh, yeah, chra be and see quite. While yet baby, and I feel was and could from my. The Inquisitor say, I am not against mining, Dr. Prempe and I can say, looming crisis. Tension at Kolebu. CEO is the center of attraction. Kolebu just in maybe a pigeon mubao. No maybe pigeon when you see you need board and pump cho quickly my for Montana because I sabia the animal with the Nikwase Baba. And there's a feature wonderful wonders of competent, versatile na post campaign strategy. And once NDC engages CSOs on voters register audits.
and I'm said Dr. Badwam so or the presentation our church there be how there is electoral commission you know voter register so won't check your dia check okay because e dey nra ya ni be me check ni dey wie ya na akoya akuadruwa okay wo edubiase 78-year-old woman ye be man wo check I think say me no me baby I hear me dey working obi an ko check na electoral commission for so me ati ase say sa exhibition na akoso no sa sinto we no but the crepa ne say ye dien those challenges no and until na was all check you need to check star 117 star check 51 hash. You need to check who this is here. Wait, you have 50 pesos. And yes, you can do Meti and Zana. You need to check. What movie on? Not just how they voter ID card no code and what body ashim. Mr. Munyiramon check it because what means over to a papa check it. Especially so one could check it during voter exhibition in the because newsroom also checking the way be memu ni dey ankoda ne you need to check ekuadruwa awanya 78 years and okwa 4 years ago nti by now ma menam so anya be 84 82 so check so to be an check star 117 star 51 hash mam number ni bi star 117 star 51 hash nti mesremo mo check we to 50 pesos check we dey ni mo pe na ya say wo district office be on akọ na ya rectify ntesa e be do D-Day 7th no na obekọ na omocha obonse na obuafu won ti ase no commission dey addition bi aba me sure say some go through that once wo adansidie bi na se fam so mo another ebianti ni nyina mo machechire mu and it's very important but yeah take that do as you say we don't have a responsibility as citizens because yeah we was said there say we so as say we to be check we say abato na pese otoaso and also sem no udi won womanum but don't sit and feel say na obi wie obi no bi yese wo so say you wasudie yeah kokko ye ndie na ba ekunta na ba create akasa he ba ye bie kwanto ma ho what you say di corner so koye bi ko check obi an check amemre na so me da sia sa ko bia bedu de o dia so badwamonline.com so nobody is more lawless than police lawyer for arrested protesters and also I don't know they see here you kono kejuwa na nkasa dia budie mo nsem oba na for health tips and also aba to so health tips no ye I say ye hwe gadget su bebre hu sunsun so ye ni ti ya tie bi na fe ahosepe aba sister Sandy ebeto so e wo ho enkomo bi be hyemu wo ho ansa na semidika aba na fe pese mu aba koso na ni Adom TV ntena fe se ye wazo ye yedase